Sünnet jana bid'at degen temany qaytaloo menen sebep ötkende koluňuzlarga kagaz alyp kele albay kaldym ele. Oşentip bugünkü sabak sünnet jana bid'at. Sünnetin manisi Peygamberimizdin bizge Allah Taala'dan kabul alıp bizge jetkirgen jolu je bolbosa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din jasagan işleri, buyruktары jana takrirlerden turgan şariat joluga sünnet dep aytylat degenmiz. Sünnettin karşısında aga antonim bolgon söz var, al söz bid'at. İslam dinin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem körgözgön jol menen tutungan adamlar, sahabalar, tabeğinler, tabeğinler, jana kıyamatka çeyin oşolordu erçigen cemaatlar ahli sünna je bolbosa sünnet elderi dep atalat. Bid'attin sözlükdögi manisi baştalgan nerse şariatty koldonuuda Peygamberimizin zamandan kiyinki zamanlarda baştalıp İslamga koşulgan pikirler menen amallarga bid'at dep atalat. Din işine bid'atty aralaştırganlar je bolbosa Peygamberimiz menen anın sahabalarının zamanında jok işlerdi dinge koşup ibadat katары atkargan adamdardı ahlu bid'a je bolbosa bid'at elderi dep atalat. Oşentip sünnettin teskerisinde bid'at turat, ahli sünnanın teskerisinde ahlu bid'at turat, karşısında. Bid'attin dagı bir sinonimi var, al muhdasatul umur Arapçası. Manisi жаңыдан çıgarılgan işler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kança hadislerinde özünün jana sahabalarının içinden çıkan tuğra joldogo haliflerden jolun bekem karmoonu buyurgan. Jana kiyin payda boluuçu bid'at muhtasatul umur bolu eseptelgen işlerden abayloonu osiyat kılan. İmam Ahmad, İmam Abu Davud, İmam Tirmizi, İbn Majah siyaktu hadis alımları rivayat kılgan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem munday degen. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ihtilafan kaseera. Kim sizlerden araňardan menden kiyin jaşap kalsa din işinde köp talaş tartışlardan kübesi bulup. Oşol maalda فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ. Oşol talaş bolgun maalda siler menin sünnetimdi jana tuğra jolgo baştoğuçu halifalardın sünnetin bekem karmagıla. Temassaku biha ve azzu aleyha bin navaciz. Kerek bolsa al sünnetlerdi azu çinger menen tiştep jarmaşkıla degen. Demek sünnetdi bekem karmagıla wa iyyakum wa muhdasatil umur kiyinki жаңы payda bolgan işlerden awaylagıla kaçkıla degen. Fa inna kulla muhdasatin bid'a kiyinki jaralgan nerselerden bardygy bid'at dep atalat. Ve kullu bid'atin dalala bardyk bid'attar adashu degen. Uşul ele hadiste İmam Nisai kişine koşumçası menen rivayat kılat. Koşumçası ve kullu bid'atin dalala bardyk bid'attar adashu ve kullu dalalatin finnar bardyk adashu tozokta degen koşumçası menen rivayat kılat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her cuma günü Müslümanlar cemaatine hutba kılıp hutbasında tömönki sözlü köp kollanıp
Hayrul hadis kitabullah ve hayrul hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri muhdesatuhâ ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin finnâr. Sözdün en жақшысы Allah'tın kitabı, Allah'tın sözü. Joldun en жақшысы Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din körgözgön jolu. İşlerdin en jamandары kiyin jaralgandары. Bardık bid'atlar adaşu, bardık adaşu tozokto dep her bir cuma sayın cuma minbarinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eskertip durgan. Tilekке karşı İslam'dı taza karmagan 3 muğundan keyin İslam dininde murda jok bolgon жаңылык bid'atlar koşulup ketdi. Özü bid'atlardan payda boluşu sahabaların doğrunda ele payda bolup başlagan, aga keyinçerek toktolobuz. Birok al mezgillerde jamaat көп ele, ahli sünne көп ele. Bidat çıgarganlar az ele. Anan 3 muğundan keyin teskerisi bolup bidatçılar köpeyip ketdi, ahli sünne azayıp ketdi. Peygamberimizden keyin İslam dinine murda jok bolgon жаңылык bidatlar koşulup ketdi. Birok Allah Taala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga uşunday boluşun aldın ala bildirgen. Albatta bardygy жақшы bilebиz. Akidadan kelejekti, kayıptı peygamberler dağı bilbeyt, birok Allah bildirgenlerin bilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşol Allah bildirgen kayıplardan biri jönünde aytkan: "Men ahdasa fi emrina hada ma laysa minhu fahuwa raddu." Kim bizdin uşul İslam işibizde bir nerseni жаңыдан jaratkan bolsa, murda dinde jok nerseni koşup uşul dinden dep aytkan bolsa, al koşkon nersesin İslam eskaçan kabul albayt деген. Ошентип sünnet emne ekenin bildik. Sünnet daha bir kaytalayбыз. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din jasagan işleri, buyruktары jana takrirleri. Takrirge men ötkönde bir misal keltirgenmin. Bir misal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aldına sahabalarından biri kelip menin kol astındagı kızmatçı kız koylarımды bağıp жүрüp bir koyumdu karışırga jedirip jiberipti. Oşoga açulanıp anı bir şapat urdum degende Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem eğer al kızmatçı kız musulman bolsa, imanlı bolsa azat kılışın gerek degen. Anan kızdı alıp gelişke buyurgan, alıp gelgen dağı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem al kızga suroo bergen. Al kızga suroo bergen. Men kimmen degende siz Allah'ın elçisiz degen. Allah kayda degende Allah asmanda degen. Oşol joobuna Peygamberimiz kanaattangandagı bul imanlı eken, ana azat kıl degen. Buna uşul söz takrirde aytılат. Peygamberimizin aldında bir adam bir işti jasagan bolsa, je bir sözde aytkan bolsa, Peygamberimiz аны tasdiktasa, je andan kaytarбаса, unçukpay koysa, oşol iş dağı sünnet bolup İslam şariatına koşulgan. Buna oşul sünnetler İslam dininin jarımı. İslam iki bölükten turat. Negizinen Kur'an jana sünnet. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünneti İslam'dın teң jarımı. İmam Ahmad, İmam Tirmizi, Abu Davud jana Ibn Majah rivayet kılgan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Ala inni utitul Kur'ana ve mislahu ma'ah." Köngül burgula uqqula, esiңerde sактагыла, men maga Kur'an berildi jana oşonço Kur'ançalık ilim berildi деген. Bul sünnet. Peygamberimiz Kur'an kitabı menen koşu hikmatlı
sünnetті de vahiy retinde Allah Teala düşürgönün Allah Teala özü Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde aytkan Estağfirullah kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu aleykum ayatina ve yuzakkikum ve yuallimukumul kitabe vel hikma. Peygamber sahabalarga kayrılıp sizlerge özüңөрдөн болгон bir paygambar жибердик ошондой эле ал силерди тазартат жана силерге китепти үйрөтөт ошондой эле хикматты үйрөтөт. Хикмат дегени бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрү. Ошентип Аллахтын элчисинин сүннөттөрү дагы Кур'ан менен кошо Аллахтан келген вахий болуп саналат. Аллах Таала айткан Muhammed Aleyhisselam jönünde وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ Muhammed öz oyundan çıkarıp söylebeyt, anın aytkanlarının bardığı Allah'tan kelgen vahiy. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini albay, kaydağı bid'attardı alu, İslamda yok neseni İslam'dan dep din katarı kabul alu, adamdı akır akıbette dinden çıkarıp jiberişi mümkün. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anı katu esketken, aytkan, "Faman ragiba an sünneti feleyse minni." Kim menin sünnetimden yüz burgan bolsa, al menin ümmetim emes degan. Kur'an jana sünnetten turgan Allah'tın jolu bul İslam. Al jol biröv ele, bir kança jol emes. İslam toluk jana kemçildiksiz, aga bid'at koşu, Allah'tın jolundan başka jol jasooga hareket kıluu degendi bildiret. Allah Taala aytat: "Wa inna hada sirati mustaqima." Albatta bu İslam dini menin to'g'ri jolim. An'am suresi 153. Ushul ele ayatın ulandısında Allah Taala aytat: "Wa anna hada sirati mustaqima." Ushul İslam dini menin to'g'ri jolim. Fattabi'uhu ushuga gana erchigile wa la tattabi'us subula andan başka azgırık joldorga erchibegile fatafarraqa bikum an sabili anda alar azgırıklar sizlerdi Allah'ın yolundan bölüp jiberet. An'am suresi 153. ayet. Ahmad ibn Hanbal'ın Musnad jana Marwazi'nin Sunna jana Ibn Abu Zamanin degen alımdın sünnet negizleri kitaplarında rivayet kılınan hadiste Abdullah ibn Mas'ud aytkan Allah'ın elçisi bizge bir sızık sızıp körgözdü. Jana bul Allah'ın jolu dedi. Keyin janagı tüs sızıktın oң jana sol tarabına bir kança sızıktardı sızıp bular adaştıruvçu başka joldor dedi. Arapçada bunu subul dep aytılır. Bul joldordun bardığının başında şeytanlar oturup adamdardı ağa çakırat dedi jana Kur'an'dan jogorda biz okugan Uşul menin to'g'ri jolum, uşuga gana erchigili degan oyatni o'qib berdi. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarına bir sızık sızıp al sızıktın oң sol tarafına sızıktardı sızıp buna ortadagi Allah'tın jolu ekchettegiler şeytanlardan jolu azgırık joldor. Bul joldordun bardığında şeytanlar turat dedi. Ötkende biz ayttık, al şeytanlar adam şeytan boluşu mümkün. Kede alım şeytanlar boluşu mümkün. Sebep degende ilimdүүлөр adaşpayt degen söz doğru emes. İlimdүү bolsa dagı mına şeytan adaşıp ketti. Adaşuunun çınlıkka karşı çıguunun bir gana sebebi al menmensinip. Men kimmen? Bizde azırkı zamanda Müslümanlar bir adam menen karşılaşıp kalsa, bir nese talaşıp kalsa, daroo oğuzuna kelgeni sen kim eleň degen söz bulup da. Sen kim eleň? Uşunu teskerisini ele alıp ele men kim elem desele toğra jolga düşüp kaldı.
Adam antkeni Allah Taala Kur'anda musulmandardın adab ahlakı jönünde aytkanda, musulmanlar jönünde aizzatin alal kafirin, azillatin alal mu'minin. Musulmandardın aldında özün kiçipeyil tukarmaş gerek, özün tömen karmaş gerek, kafirga törepeyil boluş gerek. Hazır musulmanlar mu'min teskerisi. Kafirlardın aldında, beynamazlardın aldında jön ele şeypangdap jer menen bir bolup tömen bolup kalışat. Anan ele musulmanlar bir nese talaşa ketse sen kim elen getir? Alo. O. Elhamdülillah. Hamza men sabakta oturtlen keyin çadan. Musulmandın adabı kanday boluş gerek? Musulmandın aldında men kimmin deş gerek da. Sen kim eleň deş gerek. Dinge bidat koşu Allah'tın dini toluk emes degendi bildiredi. Biz köp bolup otabız. Dinde jok bidatlardy koşup alışıp, uşul Allah'tın dini bola beret degendirin köpüsü bolup otabız. Peygamberimizin vaktısında dinden bolbogon nerselerde uçurda dinden dep bir kança adamdardı çoğultup, kandaydır saltanattуу nerselerde ötkөрüp atkandarının köpüsü bolup otabız. Buna uşulardın bardığının manisi ne? Adamda iki til var. Biri kal tili, biri hal tili deydi. Kal tili bir hazır biz söylep atkan til. Hal tili adam özünün ahvalı. Ahvalı menen bir işti jasagany, bir peýildi jasagany tili menen aytpasa dele oşol ahvalının tili söylep turat. Demek hazırkı kündögi bid'at kılgandar ozundağı kal tili menen aytpasa dagı alardın jasap atkany emne dep turat. Alar özünün jasap atkany menen jasap atkan bid'atlary menen Allah Taala'nın dini toluk emes. Allah Taala Muhammed Aleyhisselam'a "Al-yawma akmaltu lakum dinakum" degen ayatını düşürgönü menen Allah Taala oşol ayat düşürdü go. Mına bugün diniňi toluk kılıp berdim. İbadatlar toluk boldu dep. Oşol ayatты düşürgönü menen birok biz aga koşulbaýbız. Biz Allah'tın sözüne dağı işenbeybiz. Biz Allah'tın dinin munawu koşkondorubuz menen toluktayбыз degen maňany bildirет. Bul eger uşul maňy menen karalatyrgan bolsa, öte bid'atçının ahwaly or eken. Al Allah'tın dinine koşup özünçe bir din jaratyp atkanyny maňasyn bildirет. İmam Şafii aytkan bidat işte jakşy eken dep jasagan adamlar jönünde. Man istahsana qad faqad şara'a. Kim bid'atty jakşy dese, İslamdan başka şariat tüzüp algan bolat dedi. Allah Taala oşondoylar jönünde aytkan amlahum şurakaun şara'u lahum minad-dini ma lam ya'zan bihillah. Je bolbosa alardın Allah'a şerik koşkon başka kudaylary barby? Jana al kudaylar Allah ruhsat berbegen dindi allarga şariat kılıp berebe deydi. İmam Ahmad Sünnet negizleri degen kitabında aytkan. Usulus sünne indana at-tamassuku bima kana alayhi ashabur rasul sallallahu aleyhi ve sellem vel iqtida'u bihim. Bizdin nazarыбызda sünnet degeni bul paygambarыбыздын sahabalarının jolun bekem karmao jana alarga erçүү. İmam Malik aytkan man ibtada'a fil islam bid'atan yaraha hasanatan za'ama anna Muhammadan sallallahu aleyhi ve sellem khana risala. Kim İslamda bir жаңы bidat oylop taup, anısın bidatu hasana bul jakşı bidat dese, bola beret dese,
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem paygambarçılıkka kıyanat kıldı degen dep oylogon bolat. Antken Allah Taala men diningeli toluk kılıp berdim degen. Oşol doğurda paygambardın doğrunda din bolup eseptelbegen nerse bugün hiç kaçan din bolup eseptelbeydi. İbn Abbas aytkan la ya'ti alan nasi amun illa ahdasu fihi bid'atan ve amatu fihi sünneten hatta tahyal bid'u ve tamutu sunan. Adamlarga uşunday bir zamanlar kelet. Al vaqtda alar dinde yok bidatlardı oylup tavuşat, jana sünnetni öltürüşet. Oşentip bidatlar tirilip sünnetler öle başlaydı. Mına oşonday zamanlarda biz körüp otabız. Oşonday zamanlarda jaşap otabız. Oşonduktan Allah bergen toluk dindi gana atkarıp, andan kemçildik izdebesden, uşul jeri kem bolup kalıptır, toluktap koyoyunçu degen bid'atçılardan bolup olsan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurgan sünnetlerdi gana atkarıp, al sallallahu aleyhi ve sellem jasabagan işlerden alыс bolup, bidatlardan sünneti kaytıp, sünnetli tiriltip jasaş gerek. Kolunlarda kagazı barlar, Muaviyanın sünneti kaytıgısı degen temany attap ötüp, ötkende okugamız, onu bileriz. Kalosuna eğitçigen adamlar tuuralı Allah Taala'nın aytkandары degen temanda ötüp, ahlu bidattın şıltoolary je bolbosa bid'atu hasana degen emne degen temadan başlayız. Kebir mansapka azgırılgan alımlar, je baylıkka azgırılgan alımlar, İslam alamında kengiri jayılgan, dindin emes, birok din çapanın jamıngan, avalkı dili taza, dini taza, üç muundun zamanında bolbogon, keyinki buzulgan zamandarda, fikiri buzulgan adamlar tarafından oylop tavılgan bidatlardı korgop, bul bidat emes, bul bidatu hasana dep musulmandardın başına aylantışat. Alar bul sözdü kaydan alıştı? Bidatu hasana degen sözdü kaydan alıştı? İmam Bukhari menen İmam Muslim'din sahih kitaplarında yazılışınca taravih namazın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar menen çoğu 3 gün je 4 gün okugan. Taravih namazın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 gün je 4 gün okugan. Akırkı gündörü 3-cü je 4-cü gündörü cemaatga sahabalar öte köp kele başlagan. Tünü menen kelip al mezgilde Peygamberimizin taravihi azırkı taravihtarday bolgon emes. Bir rekettin özüne Bakara suresini okugan uçurlar bolgon. Elestetkiler. Uşunu menen kança vaqt ötöt dagı, anan taravihtin mümkün boluşunca tündün akırına jakındatıp bargany abzel dep eseptelген. Demek tünü menen uykuda esey menen bolup kalganda. Oşondoy ahval Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem taravih okugan, sahabalar öte köp kelgenden keyin 3 gün je 4 gün okup turup anan çıkpay koygon. Çıkpay koygon degeni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din üyü mecit menen üyünün ortasında bir gana eşik bolgon. Eşik taçat, hattat mecitke kiret, eşik taçat üyüne kiret. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıkpay koygondağı ertesi günü balkim ertemenenki namazga çıkkanda aytkandır. Men taravihti sizlerge parız bolup kalat dep sizler parızday kabul alıp kalışыңарdan korktum deydi. Taravih parız emes bolчу. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti bolчу. Parızdın katarına koyup kabul alıp kalışыңарdan korktum dep özü taravihti üyünde okup başlaydı. Oşunun başlap barlık sahabalar taravihti özünün üyünde kim жалгыз okup başlaydı. Eğer meclitte okusa dele жалгыз okup cemaat menen okuş toktedi. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 gün je 4 gün cemaat menen taravih okudu.
Анан парыз деп кабыл алып калышынан корктум деп токтотуп койду. Ошону менен таравих намазы жамаат менен окулуш токтоду. Пайгамбарыбыздын өмүрүнүн аягына чейин болгон жок. Андан кийин Абу Бакырдын доорунда болгон жок. Толук Абу Бакырдын доорунда таравих намазы болгон жок. Жамаат менен окулушу. Умар андан кийин разияллаху анху халифа болду. Ал кишинин халифалыгынын баштапкы доорунда дагы таравих намазы болгон жок. Bir күнү Умар разияллаху анху көчөгө чыгып караса, ар ким ар жерде таравих намаз окуп атат. Чачыранды болуп. Анан ойлонду. Мен ушул адамдардын бардыгын бир карынын аркасына уютуп койсом жакшы болсо керек. Деп муну ижтихат деп айтат. Ижтихат кылды дагы Убай ибн Кааб деген алымга, карыга, Куранды жакшы жаттаган кишиге ошону имам кылып, таравих намазына имам кылды дагы бардыгын ошо кишиге уюп намаз окугула, таравих окугула деп жамаат намазын Умар ибн Хаттаб эмне кылды? Кайрадан калыбына келтирди. Карап адамдардын бир имамдын артынан уюп окуп аткандыгын, жамааттын көптүгүн карап туруп, "Не'мал бид'ату хазихи" dedi. Кандай жакшы бидат dedi. Эми бидат дегени башталган нерсе да, мурда жок эле. Абу Бакырдын заманында жок эле, пайгамбарыбыздын токтоткондон кийин жок болду, өзүнүн баштапкы заманында жок болду. Жок болгон нерсе кайрадан башталды. Ошол мааниде кандай жакшы башталыш деген мааниде айтты. Не'мал бид'ату хазихи dedi. Бид'атты жакшы деген адамдар, алымдар ушул Умардын сөзүн далил кылып алып келишет. Мына Умар айтты го dedi. Кандай жакшы бид'ат деп атат го дейт. Бирок Умардын айтканы менен азыркы бид'атчылардын айтканы таптакыр башка нерсе. Умар разияллаху анху жок нерсени исламга кошкон жок. Ал бар нерсе болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таравихти окуду 3 күн. Анан силер парыз катары кабыл алышыңардан чочуладым деп токтотту. Демек бар нерсени, сүннөттү, токтоп калган сүннөттү кайра тирилтип атат Умар разияллаху анху. Исламда жок нерсени кошпой жатат исламга. Ибн Ражаб айтат, Умардын бид'ат дегени жалаң гана сөздүктөгү бид'ат. Анын сөз угулушу, айтылышы гана бид'ат. Башталыш. Бирок ал анын ишинин өзү сүннөттү кайра тирилтүү болуп эсептелет деп айтты. Ошентип бид'ат деген сөз жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан мухтасатул умур деген мааниде таптакыр мүмкүн эмес андай нерсени жаратыш. Бирок башталыш, бир жакшы иштердин башталышы деген мааниде болсо, андай бид'атты кабыл алса болот. Түшүндүңөрбү? Бид'атты ушул эле сөздүк маанисинде бид'ат деп, башталыш деп кээ бир нерселер кабыл алынган. Азыр ошого токтолобуз. Имам Шафии айткан, бид'ат эки түрдүү болот. Мактоого арзыган бид'ат, жаман көрүлгөн бид'ат. Кайсы башталган иш сүннөткө ылайык болсо, Умардыкындай болсо, анда мактоого арзыган бид'ат деп айтса болот. Ал эми сүннөткө тескери келген иштер, мухтасатул умурлар, булардын бардыгы жаман көрүлгөн бид'ат. Ибнул Асир айтат, Умардыкындай сүннөткө негизделген бид'аттар чынында сүннөт болуп эсептелет жана динден деп кабыл алынат деген. Төмөндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын заманында болуп кайра жаңыртылган, же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын заманында болбогон, бирок ошонун негиздери болуп туруп, анан исламда кабыл алынган кээ бир жаңыдан башталган жана ислам кабыл алган нерселерге токтолуп өтөбүз. Булардын биринчиси Абу Бакр разияллаху анхунун халифалык доорунда Курандын
барактарынын китеп абалына келтирип чогултулушу. Азыр бидатка каршы чыгып бидат деген болбойт деп айтсаңыз, бирөөлөр айтат да, Курандын китеп кылып жазылышыга эмне дейсиң дейт. Умардын таравихти чыгарганыга эмне дейсиң дейт. Умар өзү чыгарып койгондой да. Усмандын азан кошконуна, булардын барына токтолот. Мына ушуларды мисал келтирип, мына бидат боло берет деп айтат. Бирок алардын бардыгына исламда негиз болгон. Биринчиси Абу Бакр разияллаху анху заманында Куран китеби болгон эмес. Куран китеби болгон эмес. Куран болгон, бирок адамдардын жүрөгүндө болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга вахий келгенде жазып турган кээ бир секретарлары болгон. Ошолордо кээ бир бөлүгү жазма түрүндө сакталган. Бирок Курандын бардыгы жазма түрүндө сакталган эмес. Имам Бухари өзүнүн Сахих китебинде айтат: Ямама согушунан кийин Куранды жатка билген карылардын кырылып кетишинен корккон Умар ибн Хаттаб момундардын халифы Абу Бакырга кеңеш берди. Айтты, Куранды карылардын жүрөгүнөн бир китепке көчүрүп калуу зарыл деди. Анан Абу Бакыр муну макул көрүп, экөөлөшүп пайгамбарыбыздын катчысы жана Куранды эң жакшы жатка билген адам Зайд бин Сабитке келип, бардык карылардын окуганын ук, дагы бир китепке жаз деди. Анда Зейд: кантип силер пайгамбар кылбаган нерсени кылууга буйруп жатасыңар мени? Дегенде экөө тең Аллахка ант, бул жакшылык деп жооп беришти. Анан Зейд Куранды жаттаган карыларды издеп таап, алардан угуп, өзүнүн жаттаганына салыштырып, аяттарды терилерге, кабыктарга жазып чогултту. Мына бул Куранды биринчи ирет чогултулушу болду. Бул китепти Сухуф деп аташты дагы. Абу Бакырда сакталып турду. Абу Бакырдан кийин, ал көз жумгандан кийин, андан кийинки халиф Умарда сакталып турду. Умар көз жумгандан кийин анын кызы Хафсада сакталып турду. Бир гана Куран китеби, Сухуф деп аталган Куран китеби болгон. Анан Умар ибн Хаттабтын таравих намазын кайрадан жамаат менен окуп баштоосун биз азыр эле өттүк. Үчүнчү, Азирети Усмандын доорунда ыйык Курандын азыркы тартипте кайра чогултулушу. Демек, Абу Бакр менен Умар карылар кырылып кетип, Куран жоголуп кетпесин деген максатта Куранды чогултуп китеп кылышты эле. Эми Усмандын дооруна келди. Абу Бакрдын доорунда, Умардын доорунда ошол Сухуф сакталып турду. Умардын көз өткөндөн кийин кызында сакталып турду. Имам Бухари Анас бин Маликтен риваят кылган хадисте айтылышынча, Усман ибн Аффандын заманында Армения, Азербайджан жана Ирактын фатх кылынышы менен ошол иштер менен Усман убара болуп турганда, Хузайфа ибн Яман деген сахаба келип айтат: О момундардын эмири, Ислам үммөтү азыртан эле Аллахтын китеби боюнча Яхуди менен христиандар сыяктуу талашып тартыша баштады. Араб карылары менен араб эмес карылардын кырааттарынын Куран окуусунун арасында айырмачылыктар байкалууда деп кабатыр пикирин айтат. Маселенин зарылдыгын түшүнгөн Усман адам жиберип Хафса бинт Умарга колуңуздагы Сухуфту мага берип туруңуз, мен андан бир канча нуска көчүрүп, анан өзүңүзгө кайтарып беремин деди. Сухуфту алып келгенден кийин Усман Зайд ибн Сабит деген жанагы эле пайгамбарыбыздын катчысына, Абдуллах бин Зубайр деген карыга, Саид бин Ас жана Абдуррахман бин Харис деген карыларга жанагы Сухуфту берип, мындан нуска көчүргүлө деп буйрду. Көчүрүлгөн нускаларды Мусхаф деп атады дагы, мамлекеттин ар кайсы борборлоруна жиберип, бардык карылар ушул Мусхафтагыдай окусун деп чечим чыгарды.
buyurdu. Andan özgöçelengen bardyk suhuf je mushaftарды örttöge buyurdu. Usmandy kebir din düşmandары jaman görüşet, Kur'an'da örttögende. Oşol erdigi menen Kur'an'da original bolgon nuskaсын saktap kaldı. Sebebi mınavu Azerbaycan'a çeyin, Armeniyaga çeyin kelgende musulmanlar başka Arap emes ellerden de karılar çıkıp Kur'an'ın okuluşunda özgöçölüktür bolup payda bolup ketkenler. Hazır dele uşul künderde dele Türk tildi karılarının kebirkileri başkaça okuydu. Elhamdülillahi desen elhamdülillahi desin. Aksent menen. Mına uşunday nerseler başka tilderge de özgörüp ketip atkandыкtan, dagı başka tartışlar çıkıp ketip atkandыкtan Usman Kur'an'ı jakşı bilgen karılardın kübölügünde her bir Kur'an'ı ayatların, sürelerin tekşertip özü közömöl kılıp nuskalarda borbor şahlarga jiberip andan başkalarının bardığın örttöge buyurdu. İbn Attin degen alım жазат, eger Abu Bakr karılar kırılıp Kur'an жоğulup ketpesin dep uşundan çoğuçulap Kur'an'da çoğultkan bolsa, jazdırgan bolsa, Usmandın çoğultusunun sebebi Kur'an'dın okulusunda talaş tartış bolbosun üçün jasalgan deydi. Mına uşul eki Kur'an'dın çoğultuluşu dağı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vaktinde bolgon emes boldu. Bunu dağı kebir kitaplarda bid'at dep atalışı mümkün. Bu emi sözdük ma'nosinde gana baştalgan nerse dep düşünöbüz. Birok bunu İslamga koşulgan bid'at dep aytpayбыз. Sebebi al oşol ele Kur'an'dı azırkı til menen aytkanda bir texnikalık jagını gana alar jolga koyuşkan. Anan cuma günkü namaz. Cuma namazında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in cumasından başlap Abu Bakr, Umar'dın zamanına çeyin bir ele azan menen cuma okulgan. Hazır köpçülük öz bilebиз, cuma günü bir azan aytılat, anan cumanın astından ikinci azan aytılat. Uşul ikinci azandı Usman ibn Affan radıyallahu anhu ijtihad kılıp koşkan. Bul dağı dinge bidat koşu emes. Bar ele nerse azandı dağı bir ret kaytalap koyup atat. Anın sebebi al uçurda musulmanlar öte köbeyip ketken, cemaat öte köbeyip ketken, meçittin içinen dağı sırtına çıkıp ketken, azırkıday ün küçötküç asfaltlar bolgon emes. Bardık elderge namazdın baştalışı, hutbanın baştalışı belgili bolsun dep ikinci azandı Cuma'nın baştalıp atkandağı azandı koşumça kılgan. Bul dağı baştalgan nerse birok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan esketken muhtasatul umurga koşulbaydı. Oşonda ele keyinki doğrularda Yahya bin Yamur degen adam alım kişi mushafga çekitlerdi koydu. Janağı biz Arap dilini emi үйрөнүп atkandar je үйrөнгөндөр bilebиз bir ele uşunda ele sızıktın aslında iki toçka bolsa ya bolat, iki toçka üstüne ötüp kalsa t bolat, bir toçka bolsa b bolat. Bunu jakşı bilesiz. Algaçkı жазылган mushafta, suhufta bu toçkalar bolgon emes. Uşunda ele ketile bergen, жазылып ele. Yahya bin Yamur degen alım oşol toçkalardı koygan. Bul dağı oşol Kur'an'dı okuluşuna jеңил boluş üçün jasalgan nerse. Mına uşul siyaktуу baştalgan kийинки zamanda baştalgan nerseler bar, birok bular bid'at emes. Bular bar nerseni gana biraz көрүнүшүн өзгөртүп musulmanlarga жеңилдик болуш үчүн, musulmanlarga пайда болуш үчүн жасалган нерселер. Эмки токтоло турган маселе İslam akida iliminin tarihinde uçurağan iki termin jönünde toktolup ketebиз.